me mama akwaba eba Emadek TV. Say ahanu ye ni mudi ehia musa na na trending news, trending stories, and some are edi ahusie e wo abefo ntentan fidie no so eno na me de ebesom mo na edi no eye baako abizi baby ushia mo abonten ni so obodi ni mama me choke wan kona ne nne atwa picture ne nka asase we no sa me bi ti fi obi sanse ne wo picture de oba mfon so a eni ni menya hwe picture ba fon so a oya abasobode kese pa edemon ane na Saturday ye twani enema bi koso ai 3music awards e koso e wo Accra hanom se ya na abra 3music awards e koso no performance bi nso so epie mu ho very nice performance ai eno so epie mu ho epic rain performance epic rain performance enso so ekọ ho na se mo be kai abantie ya ni din ene Ismail Sharif Mohammed Ismail Sharif dodo na anim ni se Black Sharif ai ono so be pie mu ho samo be kai Black Sharif ono ena de anwum bi second sermon first sermon ai third sermon nyina ene namu ha ode ba asa no na chese abantie ba beji din ya me no ka se kredin no oguso a oje enche bia nso ena ne hu nsensem bi pieye one ne manager ai se wa packing ne niema e de afi ne manager fie ne Ghana ye twetwe no ai ye twe asem no sele ene abasa na abra 3music award e course so ye Saturday ye twami ena Black Sharif e kopie mu ho ena odi nice performance epic rain performance na enya asem ketwa na abra also nyom no saa no na timi se ensuo togu ne so na me ameti dem ma me hwem se na brantie ye nsuo na etoi se me kan no kra we ma so ensuo toye e wa Accra Conference Center abra na Black Sharif eye performance no na ye be kwa hwe video no se ye ba let's swam so So share video no hwadu ai me so me share ye no me hu adwi me ankasa we die Hollywood Ghana ye say ye koyanim ai Ghana music industry no sesi ano ye koyanim say de biam so na Ghana de music industry low ai Black Sharif say ono ma music industry na nkoso a enye low sa into the epic rain performance ebesom na abra video ni epie ye no na ya blogger baako Zion Felix e posti on Instagram page na abra o posti sa na onim Ghana for comment e ba ye nkofo de o ma adwenche e fa ye epic rain Black Sharif ye no nkofo de o ma adwenche e ba ye na menkan comment ni bi emfa ma Miss Rahel odine de ba wo say rain and now what I onu so bisa o say na nsuo na eto ya na say den same question I mean so me bisa ye obi nso say what a wow what a wow and obi nso so papi can do onu so say he is the greatest act since Sakodie in 2009 I go say abra 2009 no na Sakodie na net so na emum sisi Sakodie koyen sisi Black Sharif na what take it over when so I say this guy is amazing, see the energy, God bless you bro Black Sharif obisi nyankopon ensura ofofo say I love this guy me so me don't know I love this guy ampa when so say energy hey energy when so also too talented ampa and rich cutie or say active and also de a love emoji a so edema Sharif and I was to say or say doing the unbelievable doing the unbelievable see performance now with me say Brako ne performance na esonkofo eniye enkofo eni je ho ankasa
cooking, cooking also say energy and determination. Energy and determination. Now what you say embra performance ne ekoso no na nkofo ani agiye. Yan me ankwa hwe no nso so ye hwe wo fie no. It say yes ekoye. Na 3music award no. We ene ye menka bofo no say we na ye the fashion ho ha performance a course so atim say yes enkofo ani je ho ye. Na metwa me ho aba se me ba let's and Uncle for Abisa say, na performance abanti enti awards no sesabi an osesa awards maku 4 awards maku 4 and abrako eje na award na oje no ebi ni art of the year and I feel so hip life or hip hop art of the year and a hip hop song of the year second sermon no the hip hop song of the year and I feel so song of the year and also the same second sermon na tim say abra o releasing the second sermon and also song for any je ho eye na trending issues trending stories no ha and am di mu besi I send a midi can no shia me okroma edi no eye busy baby because so akai wo say cause na hwe Emadek TV obe subscribe amayen wa like na wa giant or comment na fe so wie ni nyina na wa share amayen send e be ya abrani nyina trending issues and as trending stories ne ba e be ba wo phone so na wanya bi so ahwe amame a busy baby makra